Tibyan! Naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala Tibyan! Ay nawon, anak ko! Bayam, tay gatangan kam to iti laptop mo. Tasyak lang tiyawan laptop na iti pagadalan mi. Saklatan ti mayaw awan. Wen, anak ko, igatangan ka. Kano ngay? Basta igatangan kanto Urayom laeng. Adamot laptop mo lan Akin kukuha iti dayta. Ginatang ni nanang atatang. Nangalaan na iting katang na. Diyak mo Basta ginatang na. Nangina ti laptop. Saan tayo akabailan nagatagan ti kasta? Mas dawak man ta nakagatang. Sakit di na pa imbagbaga kanyak. Basta ginatang na para kanyak. No sa dino tinangalaan na iting gatang na. Diyak mo. Unay kayo nga gina. Pilitan nyo ti gumatang iti kayat yo. Nga uray awan mo't kwartayaw. Anya ko matidakas iti dayta. Kat kasapulan nga rod nila ni ti laptop. Nangalami ting gatang mo. Inutang ko Asino? Inutang ko ti inggatang ko kan ni Auntie Victoria. Anya? Mawatan naman. Isu nga uray inutaklat ta kanon abayadan. Ala. Mawatak mo't kit Takasapulan di anak mo. Kasta, ti estudyante ita. Katwan mat. High-tech naminan ita apanawan lakay. Isu anuan niya laditan ti rumrumwan agamit ti tao. Akas iti computer kanuan niya pa'y ditan. Nanang, kayat ko ti baro ang sapatos. Kayat ko tayo nangina, tapno na pintas. Ala, bayam tagumatang tantong. At damot kan sweldo ni tatang mo. Isu nga tagumatang. Adda ngamin kurso nadak nanang. Kas iti ginatang tay kaadalak. Nagpintas. 2,000 ka no ti pinanggatang na. Ay kauwan anak ko. Intagumatang. Sana bali ta usaremat. Anya, agasam nga'y day taabalor ti sapatos. 2,000. Wananang, nasurok pa ikit di 2,000 day jay Anyan, panuinuyam nga men day ta anak mo. Kakaiso na lang arudan nga anak mi. Di itid mi ti amin akayat na. Ay, bidot ti kasta anak ko. Di yu pilitan apaaddaon ti di yu mo't kabaulan. Isu nga rod nga ikarkarigatan mi, nanang. Saan nga amin akayat ti anak mo? Kat itid mo, Carmine. Agruam no kasta. Alakit din nanang. Pautangan da kun iti 3,000. Tapno magatang ko ti sapatos nila ni. Nagkurang ngamin ti sweldo nila kay kukat. Ay, Sana bale, bayadan kay tumatlaang. Isublik to, ti kwartayong. Sobran ti aramid da Carmine lakay. Sabalin ti mapalpaliiw ko iti anak mo. Anya day tabakait. No anya ti kayat jay anak da agatangan. Gatangan da. Kastala ti biyag bakait. Bayam latan Ay, diyak ko makayat ti agsaw. Agin babak ng damot nga main. Kastala ti biyag bakait. Iswa bayam latay da. Nga uray agin babak ng da. Din to taawan mo't nga rod pagtaudan ti kwartada nga ada. Manula nga iti sweldo ni Arturo. A janitor iti may sa apasdak ijay ilay. Kastala ti biyag nga rod bakit. Ay, masurunak nga rod. Bayam latay da. Ngamen, urayan niya pa iti bagami ti anak mo. Di nakamutla denggan. Kunamlanubak nang da. No anya ti ipagatang ti anak da, gatangan da nga uray saan matunay akasapulan di anak da. Ay, di anak mo ti kasaritam. Isumag, awan denggan na. No awan denggan na, ay bayam nga rudaan. Di kan sumana upay, awan mutlat maramidam. Nanang,
Mangtag ka man iti gatang ko iti bag ko. Adda nakitak a shoulder bag. Nagpintas. Bag? Wala nang. Agbalor day iti 1.6. Ngam, ay na nagpintas. Sige. Ingkan tugatangan no agsweldo ni tatang mo. Kan sukat ako matoy cellphone ko. Kaya't ko tibaro nanang. Sige. Kano nga rod ang gumatang kay ti cellphone? Mangiremedyo ak iti igatang mo. Kastaman ti kayat ko ken kananang. Saan ka naimot? Ayun anak ko. Sa anak naimot. Nang runa kat agmay-maysa ka nga anak mi. Amin akayat mo. Ited ko. Na, ay nagpintas mo't tanday takawas mo, lanay. Agraman sapatos kun bag mo. Ay, Thank you. O sige, inakpay. Labsan kayo pay. Ay na, ikaws na. aglang-lang nga abak nang day ta anak ni Carmen. Idin to tamarigrigat damay. Ubeng, swerte. Ay, kasta ni Carmen. Amin ang dawatan ti anak na, ipaay na. Ha? Ngam di namat mapaggigidan nga usaran dagita agkakapintas akawas na. Ay, gatang da gatang iti kawas na. Kasta la ti biyag, nana. Ano nagiti aging babak na nga, di mo't bak na. Adamot nagiti simple lang, bak nang damagayam. Ay, Awanan tinagday ti sweldo. Higatang mo pa itibag ta anak mo. Di awan ton ti matda pag plit-plite ka mapanagtrabaho. makamu ka pa lang iti pagpletem Anya? Ala, mudto yan ti sweldom. Jak itad kan ka. Aglablabos ka nga gina. Anya? Di mo itad ti sweldom? Saan? Siya kung ti mangigam iti kwartak, manipot ita. Anya? Ay nagalasin ti ugalim nga asawa? Oh, nalalas pa iti ugalim ha. Anya? No kaya't mo ti maaddan iti kwarta. Di agtrabaho ka. Anya? O sige, no kasta ti kayat mo, agsinatalangan. Anya? Wan! Agsinatan! Agawid kami ni Jabalay Dananang! Oh, makaamu ka, ano dahi tatya mo manasaya? Uray itan? Agawid kayon, ijayan ni nanang mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Dito'y kayo nga agnaud iti anak mo. Wananang, pinapanaw na kami ni Arturo. Taapay. Imbagak ngamin ngagsina kami. Gaputa din na kayat nga ito ti sweldo na. Amuklatan tiga puna. Anya ti amuyo, nanang. Amok tiga puna, no apay adi na itadkan ka ti sweldo na. Ngamin gastador kayo nga agina. Ha? Maawatak ti asawam, no apay adi na itadkan ka ti sweldo na. Nanang. Gaputan no anya laditan ti pangigat-gatangam. Kat, para matiti anak mi. Ay, bidot, anak ko. Awan ti bidot iti aramidak nanang. Ta ipapay ko lang ti kayat ti anak ko. Narigat mat at ti anak ko lang ti maude. Ngayso lang ti pasig adaan ti arwatan na. Sipod pa'y kastakan, Carmen. Kas kalabak nang. Di mo ammo ti aginaw. Nanang. Nauman ti asawam iti kastang aramid mo. Naimbag kumamat no adda trabahom tayo sa. Ngam awan mat nga raw. Ni Arturo paikit din ti sakit yo. Imbes at siyak nga anak yo. Wan, gaputama di ti aramid mo. Anyamat to nanang, mapanak agiskwela nga awan balon ko. Ingkag dawat ka ni Lolom. Awan kwartak. Ay, nagagdawat nga ibagbagam. Apay, agday kwarta. Tatang, ibingayan nyo matanan nila ni iti pensyon nyo. Kanya nga ibingayan. Katinggatang mi amin na niti masapsapol dito'y balay. Hindi yung pa'y matintidaan nila ni. Ay, kwarta latya mo dahi anak mo. Inikak lang arudo ni dinaminsan. 5 gaso tinala na.
Itaagid daw manain. Naibos nga rudan, Lolo. Manulangal daw. Naibusan. Wala. Ay, Alakit din. Ikanyon nila ni iti kwarta, tatang. ay, awan maitid ko. Ah, Kasta dura launay ta anak mo. Takasanaw, panpanoy nuyam met ita. Abay, Arturo. Alaga ka de, ngayon sinamon ni Carmen. San tatang? Ni Carmen tinagpunang agsina kami. Kat pimanaw dan dito'y balay. Abay, kaya't mumait ngagsina kayaw. Diyak kayat atatang. Diyak kayat ti aramid na. Amin lakit din na matmatgadak kat igat-gatang na iti para iti anak mi. Nga uray saan mo't nga importante. Ay, Uwan, ipatpatag kumot nila ni. Tanak milakat nga ron tatang. Hanggang di namot kayat asawan. Nga amin na kayat na kat matungpal. Saan kami mo't abak na? Tapno ipaay mi ti amin na kayat ti anak may. abay no agsublidan dito'y balayaw. Makita yaw, tatang. Uray da kayo ang naganak na, kat di yung maanusan. Ay na, kwarta la ti amuda. Ti pensyon ko, ti kanayon datang tangadan. No kat dandanen ti panangawat ko iti pensyon ko. Nagadoon ti bagbagada, kayat dagatangan. Iso, at ti aramiden mi kaninanang yaw. Igulpi mi amin an iti bagas ken amin na masapsapol mi iti kusina. Tapnusan kami ngagbisen. Tatang, Ay, jak amaw iti dayja Carmen. Kunablan no baknang. Gatang iti arwaten da nga gina. Hanggang awan met gayam igatang da iti kanunda. Ingka nga minsukunan ti aginam, pare. saanan pare? Bayak latay dang agnad ijayan ta katugangak. Di ibturam latan ti iliw mo kadakwada. Unan ah. Sabagay, kastala ti biyag. Anya ngay nga rod. Ti kayat ko pare, agamiris ni Carmen. Maamiris na, asaan asyak ti ayan ti bidot. O di kat iso. Wan matikid di Tas si kamot la ti kababain. Ngamin, nilabakit mo ti chismis dagiti karuba. Agin babak nang kano. Idin to tamamirmiraot mo't nga rod. Wan pare, ni bakit mo ti linaon ti chismis dito yan tayo. Agin babak nang kanaw. Hari, Carmine. Day tamit latan agtugtugaw tar aramidam. Ilabang man mat dagito'y ulis mek hindi tatang mau. Madadaol ti manicure ko, nanang. Ipalabayo iti sa bale. Manangdan kayo. Anya, ayawan pa'y maitulong mo dito'y balay. Ay, di kay sumanaw, nanang. Marengrengak. Isumat lagayam, adi na kayo sukunan ti asawam. Takasta kayo nga gina. Awan na saya at nga aramid yaw. Day tala kwarta ti amuyaw. Ay na, sumardang kayo, nanang. Makauma kayo. Kastalatan ti bagbagayo, sipod imay kami ditoy. Ala, pumanaw kayo nga gina dito'y balay mikin ni tatang mau. Ha? Ah, Sadot kayo nga gina. Day tala gastos tar aramidan yaw. Agin babak nang kayo. papanan mi nga ino papanawan da kami matan. Agawid kayo ni di balay yaw. Anya? Pumanaw kayo dito'y balay. Ha? Awan pa'y serbem nga anak. Di ka pa'y makatulong. Nga uray la kumaagin daw iti plataw. Umay ko itulod dagito'y aginam, Arturo. Agsublidan dito'y balayaw. Jak kayatan ni dang awatan dito'y balay ko tatang. Arturo, saan kami ka din anapatagkan ka? No kayat mo nga agsublipay ti pamatag ko kada kayo. Agbalbaliw kayo nga gina.
Di naktupay matulungan nga agsapol iti kwarta. Kalpasan na. Kasla kay baknang. Noan niya laditan tigat gatangan nyo. Nga uray saan mo't anaskan. Nagadun ti utang mo. Asyak itan ti singsingirin da. Ay, Carmen, manipod ita. Agbalin ka na responsable nga asawa. Agbalin ka na pagwadan nga asawa ken ina. Di ka naging babak nang, tasaan ka mo tabak nang. Tatang. Isurom ti anak mo nga gimpad. Uwan. Tatang. Agtungpal ka iti balakan ko. Tadyak kayatan ngagsubli kayo pa iti balay. Nang runa, nusan ka paila nagbalbalew. Tatang. Si ka Arturo, no kasapula na disiplinam ti asawam. Maramidam. Tatang. Nang runa, no kasta amaditi aramid na. Disiplinam. Agruam. Laglagi pamtay kunana apagsasaaw, Carmen. Di ka umasta abak nang. No saan kamot abak nang, tadi ka ket kababain. Uwan tatang. Amok itan. Ikarigatak tagbalbaliw. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka umasta abaknang, nusan kamet abaknang, ta di ka ket kababain. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Peclay, ken iti met direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biag!